tua, le tua soifua, le tua o le langi, ma le lalo langi o vo au, le tua o Isola elu, le tua a Abrahamo, Isaako, ma Iakopo, le tua e whaapavau o ia na whai le langi, ma le lalo langi. Vi ia fo ili suafo Iesu, lo tātou wa li imu lo tātou whahola, o ia o lo tātou whaamoe moe ngaola, o ia fo i e mafua ai mea uma fo mai na whaia mea uma, ono o ia, na whaia mea uma e mo ia. It's from him, through him, and it's for him. O mea lava fo mai le hise mea na whaia, e le I whaia ia. O Iesu, o ia o le o ngā tutonu o mea uma, o ia o le o ngā tutonu o le tusipa ia, o ia fo i o le tumutumunga o mea uma. Amen. Leo te whaatalofa tuai, le suafa manu malo Iesu Keriso, I le pa ia manu malo Iesu tātou watunuu, ia, I sunga I whaafia ngainga, o lātou wharetua, o le ngata fo I lea, ia, o le whailahaunga o Iesu tātou watunuu, I tō pa ia mara tō sao whainga, le ngata fo I lea whaatalofa tui foi, I tina matamama tutua, male loa loa Iesu tātou watunuu, I le malo si fo I le nuu, ia ofo I tupulanga tala vau, ma whana witi, Fatalo fatu ya te o tau di swafa malo Iesu Keriso. Le nei ua o mele fo laungo de tātou sāvalingo de nei tau sanga lua afe lua se fulu. Lu ngala lo, ia le nei tau sanga a ese fo de nei tau sanga a tono de tau sanga le nei. E le o la vei to tono ka lena I iau fuafuanga fai. Ono le tele o nisi o fuafuanga, u whaapeona tolo poina, o nisi o wha moe moe, wa le wha taunuina, ia ono le tūlanga sa iai, le nei foi tausanga, ia masuinga na iai peitai. Whaafitai le alofa maleanga le leo le tua, e o mai lava le nei a fiafi, o lo taitai mai lo soifua, lo wola, o lo ainga, vi ia le tua, le nei wa tātua toi au lia mai, le nei tūla, whaatalo whātua ia te o tau, ia, ma fau fo ia le loto ma le anganga I le nei fo I vai tau mo tātou tu vai fo I le tātou sāvalinga ia mai lo nei tangata ia o hao nei ma si o mātou ainga mo mori atu le anganga whaafetai ia te o tou le ainga pele ia Keriso whaafetai lau tou lango lango whaafetai au tou tālo sanga a whaina Iesu teimina e sia ina ele poloka la me lunga avio se whaamanuianga I se isi whaafetai atu lo nei tangata whaafetai atu foi ia o ma o tangata ia te lātou o e na whesoso ni mai le tūlanga tau se leni ia ma whaapiona whaamanuia fo I le au au nanga whaamanuia le atua ia le eise se oa ia po se Europa se ario I o ma o tangata na o le atua o lo o tua e wha atoa ti ate o tau mea tau te mātiti vahai o hanga ia tu fo ia le nei fo I vai tau ia vai lau whaasoa ile na oni tu walalo o poloka la menei I mo tātou ainga awane ngalo ia te oe ia e umi fo I tūlanga o malo longo ngā luenga ia aua le so o na whaia le whaasoa le nei fo I vai aso ia ma whai ingo le nei masina ia whai ia whaapeona lava lau tu whaasoa ma tūlanga o le ia ngale leile atua whaatamao ainga ina o tau le nei fo I vai tau au ia I fo I tātou I le whai ungo le nei tau sanga ia vi ia le atua I mea uma whaafetai I le atua I tālu sanga I le malosi o le poto ma le ata mai na au mai e le atua e tātou te whaasoa aila na fionga pa ia ma vai na ai ma tātou vangavangaia nisi o ana fionga e aono tātou malama ai ia ma tātou whailoa I foi ia lona fina ngalo mo I tātou amen o la Paulo tātou te iloa whaale atoa o tātou perfetane whaale atoa ia o te iloa, o te le iloa mea uma, ia o se vaenga o iloa, na o whaasoa toi a veo se whaamanuianga ia te o tau. Iei fo te tonunga, ia o le afiafi fo ile nei, ia o le awhaapeo na oio nei fo I tū la. Ia o peo le tātou service whahi, ule nei o nei tau sanga I whiau mga luenga, ea. Ai, o nei, o lo iaia nisi o fuafuanga, ia ala o ministry, ia o lo whaatinoina I nei fo I le vai aso asau, ma le vai aso o natua, ia e whai lava, ia nisi o tūlanga o le a whaapeona, o na le maua I se awano e whaatinoina haia tātou Bible study, whaatasi fo mara tātou sauninga, ia ona o le a whaatini fo I, a pe foi o le nei fo I, fo launga le nei ministry, ia ai sa whaafetai le atua, I le awanoa na tautua atua I hate o tau le nei tau sanga, ia masu atu se I puvai malu, le ngata fo I lea o se tautua atu I le fina ngalo le atua, e u fo I nei ngalo, ia e whaau au ina pea, ia le au au nanga I le tau sanga fau, o fo ina uria tau sanga fau
ia ona toe a matalia fo ila I o tātou onga matulanga pio na masani ai o ono niso tūlanga o le ai ngā luenga nei nei fo I tu o niso fuafuanga ta pena le ma o fo I kāle na mo tau sanga fo ia le alai fa pio na fa avano to ina I vai aso lo lumanai ia o le amisia o tau amen ma tātou maftanga I lunga tātou plokalame amen a we te pole pa fa ile uma tātou plokalame wai to so to be continue ia wai le to ma vo tau sanga fo amen so e matalia tātou program tātou tano le tuon mātou tama vi ia la o fior nei a fiafi o mātou mai malau whanau mātou whalongolongo tama malau atu ia te oile upu mai la o fio te talau mātou talinga la mātou whalongo mai se tama ia langona e lau whanau a ia whaafia ina o e tama fitalai o e tama excuse me fitalai oi au whaafafonga lau whanau ia o lau upu tamai o lātou roto, ia whaamanuia ia te lātou, mai se tamai o lātou maua lea nganga o lea fio mai o lo walo pele e toa tasi na ia whaasa o loto ia te mātou. Whaafo I le vi inga I la o fio o nasua fo o Iesu ke riso, o le mawala au tuai nei, amene ma amene. Hallelujah, ole. O te fia tala noa I le tāua o le vai taure nei wa tātou iai, ma le tāua fo I o le maliu mai o Iesu I le lalolangi, o nei, e a vere nei vai tau o se vai tau o whai ngoi nisi o le vai tau fia, te leo nisi o le a vere nei vai tau se vai tau e whai ei pāti, ma whai ei fianga o leo langa, ma te leo tū langa, o lona si le fia si tātou o tunu, peitai. O le ule tala noa lau ia wai, I le isa uia ia te tau I le ola ma le soifua tangata I lona whaatino ina. Ai o le a o tala noa uia le whanau a le atua, ia mai lato, o se vai tau le nei. E se o se vai tau e whaati tau I o tātou a inga, e o mai e o tātou o mātua o whanau, au mailo a inga whaatasi, e fia whaatasi, ona o le whaola tanga, ia ma tātou celebrating ia le fio mai o Iesu le nei lalo langi. Ma ua wha manatu ina le au ke risiano. To ia nisi tali tonunga ia matulanga fo ie. Whai mai ia le I whanau Iesu le asolua lima. Ile to ia natu langa wai. Ile ise mea tātou te whingau wai kako kele ia le asonga whangau Iesu. Po ai lava alai whingau. Ile ima sisi ngai ore ke minga whangau Iesu. Penga whangau le kāle ongor kai au. Pole penga kimu se asonga whangau wai. Pole a pero le aso whaleile. Pole aso ngai. Pole asolua lima. Ai o le mea tāua, ua tātou whaatāua ina lona fio mai. Amen. E ai nisi fo I e whaapea mai. Fo mai, wai lua vaenga e nisi o ilo lātou tatununga e alana le tāua ia te lātou le kirisimasi. Ona ele I whai mai Iesu e whaamanatu ina e sao. Ele I whai mai Iesu e whaamanatu lona aso whanau. A ele I whai mai fo Iesu e aua le whaamanatu ina. So see, e fea fo I la, po fea lava le tua te aluai, there's always an argument. Ele I whai mai Iesu e whamanatu, ma ele I whai mai fo Iesu e awar whamanatunga, which means it's up to you. Pule aoe, be whamanatu, pe te le whamanatu ina, it's up to you. Right? It's all your choice. O lau a fit feelinga. O nau tutono tu spaia, e ni so fina unga wao. Ole so whanau mua tutono tu spaia. O le aso whanau o ai foi, o wharao. O tō maratua fo o le aso whanau o wharao, lena ave ese ai le ulu o le tautu waina. Te tulau. O inala, e fua i lunga inisio lato, foi mai o aso whanau e feo ti tangata. Fai mai fo te tu whalewinga inisio le, ono le aso whanau mua fo le whenga inga fau. O le aso whanau o le tupu fo i lena ave ese ai le ulu o Ioane. O inala wa fua I lunga le tatonunga o nisi fai mai a o lo I aso whamanatu ino aso whanau e pei e toa tele tangata e whioti ai mamari li waia na fua le lato I mo meo pāti e tene na whioti I tangata I o ta avale la vevea o inala e pei a ua pei wa vele mindset na mara interpretation na ma mea ua le whaataua ina o le aso whanau o le whamanatu ino le aso whanau Iesu it's by faith. Ele o whaape whai mai le aso whanau e o e pāki ei ma.
mangi me no ole o mai faatasi te talo ma faafetai i le atua. That's the main point. Ele o se main point le o ngā o e ma tūlanga na le tele na whaawinga i nisi le aso whanau. Ie e se ala la kou wha mga kunga le aso whanau. O le whaamana tuino le aso whanau. O le whanau le atua. O le o mai whaatasi whaafetai a le atua. Whaafetai i le atua ono Iesu. Amen. Peo no fai atu. Ele i fai mai Iesu e whamanatu lo nāsu whanau. A ele i fai mai fu Iesu e awal whamanatu ina. E pule ala Kevin pe whamanatu pe le whamanatunga. It's my choice. But for me, mani e ole au mai poto mai lo ainga. Ai ole mafua anga lea. E ala ai ona o whamanatu ina. Amen. O te tango ia ue whataua. Ia, le maliu o Iesu. E oi le maliu mai o Iesu le nei. O langa. Amen. Hallelujah. I to tonu o le. O le kene se ono mta upu e tolu. O ina, la ualu e au mai se amatanga wai a tatou hu o tulu mo le whenga inga fau. A tatou tatana no le whenga inga fau. E pe o le fale vo i le lo lai waka kalango e kaualunga e le iso nga wha vai. Right? O le mele ala ino uto e fo i tua le whenga inga tuai e au mai le tā ua o le whenga inga tuai. Ono o se mea na au mai e le atua. O le mele ala ino tā ua. Ona e le oiloa e tātou le mea na tupu i le vā o le whenga tuai. Se ia ho o mai a le whenga fau. O le tele i o taua ma fo i ma vāenga na tutupu i to tonu o le vā lea. Na tau ma whai e le ti apolo e tāo fia le tama le whawhine. O le mea la le e se i le tā ua ia te au. Ona o le atua leo te au nai. O le atua e whaatau nuu iana fola folanga. A o feo le whenga tuai na mua a fola ai e le atua. Ina ua pa u le urua i tangata. Na mua lava. Ina ua pa u a tamu ma eva. Na whai e le atua le langi ma le lalo langi. O ina ia whai le lalo langi. Na ia tangola ia ave le pule ia a tamu ma eva. O le ilungo le amatanga sa iai le ti apolo i le langi la ufa pu atua fa pea la ufa matala i tunga a tonu o niso i la tonu fa longo ia o onga o le no ina o tala no i le tona i o le ama iso la to malam lama anga o le amatanga o le fofoanga o la ta fa matala le tu spa i e tonu tu se Isaia o tu se Ezekielu o le ti apolo o ia sai le langi sa fa piona au na i le tu o i o le kerupi a o lona ingoa na iai o Lucifelo. Ai ina ua tau mawhai e si i tia lono no foalii. Ma tau mawhai ia tutusa ma lea tua. O ina na whaapeo o na turi e se ai, i tonu tustusinga tuspa ia, fai mai na tongi mai la lo nei o le, tongi e se mai le langi, i le lalo langi, whaatasi ma le tasi vai tolu o angelu. So e toa tele la angelu e peo se taua na whai, o na tongi e se mai la ia. E sau la le ti Apollo i le lalo langi le nei. Wa fai ele atua le tangata. Nai tono tu se Isaia nai tangi ai fo mai oia ue le whana ue le lalo langi o lau tongi atu ai le o le anga. Lau tongi mai le lalo langi. Ia tātou la ia. E sau la le tongi mai le ti Apollo. Lea lana sau le la i eva le nei mātamu. O ila o lena whaato i lalo ina i atamu o iai fo. Ele ti Apollo le urua i tangata. Pio no fai atu, o le mele tātou tala noa ai, o le tātou tala noa i le mafu anga nala ina sau Iesu malo na tāua. O le taimi lavana tala noa ai ma paululua i tangata, na whaasala i le atua le whawhine e te whanau ma le tinga, whaasala i le atua le tamaloa e te ai ma le afu, ai whaliu le atua whaile ngata, o te whaatupuina le whaitanga i a te olua ma le whawhine, o lau whanau fo'i ma le whanau, ma lana whanau, na te tui mo momo lo ulu, o oe e te tui mo momo i lona muli vai. Amen. For me, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Lona winga, for me, e na te tui mo momo ino lo ulu, e tu le muli vai o le tama le whawhine i lo ulu. O iloa, o lena polo misi ma iai pena fola ai e le atua, le sau o Iesu i le lalolangi, po lona sau i le lalolangi le nei. Fua mai, e whanau le tamar fine, tu momo i lo uru, ua le ma whaia o to i lalo le tangata.
ua to i lalo le tangata, o le ala ua amatono, o le ua polonga le tangata, o le to se taimi lava lai fetala ia ile atua, e mauti noa lava e tau nuu. E mauti noa lava e tau nuu ia folfolanga le atua, ma o se vaenga pito i sili le ona taua. Fa mai le tala le tusia numera. Tusia numera o lona mata upu e. Lua tolu. Fai upu e sifuru iwa. Amen. Oh, let me read from the Psalm 1 translation. Le fai suma le iwa fa mai. E le se tangata le atua, e tala pepelo ai o ia, po o se atali o se tangata e salamo ai o ia, ua fetalai mai o ia, na te le whaia ea, ua fetalai mai foi o ia, na te le whaatau nuuina ea. So se taimi e fetalai ai le atua, e na te whaatau nuuina. Amen. Le la tātou wo e tātou te whaava ai tua i le whenga tuai. E ala le inisio perfetanga e whaatatau ia Iesu ina ia eiloa. Po o ai le tangata le whanau mai. I tu tono le tusia Isaia. Amen. Isaia lona mata upu e ono. Amen. Isaia lona mata upu e. E iwa, wha upu e ono. I sei o lona mata upo iwa, fai upo ono. Fa mai le fetala inga ale atua i. A wā, ua whanau mai mo i tātou. Le tama, ua fua ina mai mo i tātou le atali. E lona ua le malo. E ngō foi o ia o le sili sili ese. O le faipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mu. O ai le whanau mai? A wā ua whanau mai mo i tātou le tama, ua fua ina mai mo i tātou le atalii, e lona ua le malo, e ngō foi o ia o le sili sili ese, o le faipule, o le atua malosi, o le tama o le whaavavau, o le alii o le file mu. O le tala noa le tusi lea Isai, o ile na prophesy ai pe ona, ta ua ai le whanau mai o le tama. Le na whai mai le amatanga lava le tusi a kenese. Le tusi a kenese, ilona amatanga, na whai ai le atua e whanau mai le tama le whawhine tu i momomo i lo uru. Amen. Ai ho o mai le vaitaimi o Isai, ai whai mai e whanau mai le tama, ua wha ina mai mo i tātou le atalii. O Iesu, o i o le atali i pele to atasi, o le atua. Mo tau mawhau o nei, o le lava mix up. O le lava mix up le tūlanga fo i lele e tai tonu nisi. Fo mai la tau o Iesu ele o i o le atua. No, ale ta ua fo i tonu i le teimina fola ina mai ai. Fai mai e ilona ua le malo ingo foi o ia o le sili sili ese. Amen. O le faipule, o le atua malosi. Atua malosi. O ia o le atua. O ia foi o le sili sili ese. He is the Almighty. He is the Alpha and Omega. So this is Jesus. O le tala no ia Iesu. O Iesu pe ono ta ua le upu Elohim, o le atua le tama, o le atua i le alo, ma le atua i le anganga. O Iesu la, o ia o le atua le alo. He is the only of his kind. Wana o ia lava ilona i tu ainga. O ia o le atua ilona i tu ainga, ma o ia foi o le atua i totonu o le atua tonu taspaia. Ele ai lava la se isi. Ele tutusa Iesu ma se angelu. Ele tutusa Iesu ma se kerupi. Pe tutusa Iesu ma se tangata. No, he is God. He is the begotten Son. Na ona ia lava le atali o le atua,
ilona i tu ainga wa e fai tau fu nei tono tu spa ia fa o la fu e fai ngor tu spa ia ia angelu the sons of God o fa na wale atua o le ala pe mix up ina e tangata fu mai lona winga la o Iesu e o le angelu foi. No, he's not an angel. Jesus, he's the son of God of its own kind, nga onga ia begotten. Na ona ia le tali o le atua. Ma o na o ia foi o le atua. Ka ke hiu ko fa makala me ngai sa o kala fu ele mafai ona tala ina le atua. But I'm trying my best to explain. Ia awene mix up ina le atua le na sau. Le to tonu o ia o le atua. If you tato mafau e fa but that's the best I know. I can explain ia Iesu o ia o le alo e to atasi o le atua e le to o luani o na alo to atasia e le la vela angelu sons of God si ta u to tonu tu spa ia e le a fo ino le mea e le la ve le va inga le ia le tu a inga o Iesu na o ia o le atua e le o Iesu e le si tu a inga. I think that's be le na upu. He's God, you know, make it simple. He's God, amen. Vai le mfer fam tana, fa mero le tana tu spa ia. O le sili ese, o le fai pule, o le atua malosi, o le tama, o le faava vau, o le ali, o le file mu, o le tamalane, e fa nau mai. Fo mai ina foa ina mai. I to tonu o le atua malo na tali I pele le to atasi ia, ile ima se si nao, na o le atua malo na tali I malangang pa ia le atua. Lo na tali I la lea. Na tango le atua I lona alofa. Ina ua fai mai le atua e whanau mai le tama le whawhine. O Iesu la lea. O ia lea na whanau mai I le tino. Na reincarnate ia pena whanau e avea o ia o le tangata. Avea ma tangata ola. Ona e peono na mafuono au mai ia le amatanga. Ona na whaia ina le tangata I le ti Apollo. O lea lai mana o lea tua ina ia toe maa lo se tangata I le ti Apollo ina ia mawhai ona sa ilia se ava noa mo tangata. O le ala le nana la ina filifili Iesu, le na whaile whetalai ngā Iesu iona so, tau te le I filifilia au, o au na filifilia o tau. Tā tau te le I filifilia Iesu, na filifili Iesu e la vea I le tangata. Fa mai la ia wa ia fili la vea I le whanau a Abrahamo ai le o whanau a angelu. Right? Na sau la le atua, sau Iesu o lana filifilinga na sau e whaile la vea inga mo tangata. E tā ua la. Le mafua angana la iona excuse me, le mafua angana la iona whanau Iesu le lalolangi le nei e mo oe e mo au ma le whaolatanga. O le sau o Iesu ina ia mawhai ona toe manu malo ina mai oi. To tongi a toa le tau. O le tangata la. Sa iei Iesu tono le ai ngātua. Ile o le ai ngātua. Sa iei Iesu tono o le tono taspaia. Aina, o te tango imagine fo ile le whaapea o mawhauwhaunga. O le atua le tamā, o le atua I le alo, ma le atua I le anganga. A tonu na whaile fōwhanga le atua, ai ino walu le fōwhanga, wa whabata tu supa ia wailoa le atua, le unga mai le amatanga. A tonu la laua whamatala tu le atua, lana fōwhanga le tua tama. Yeah, yoka imagination. Ai whaalongo mai Iesu, e wailoa Iesu, e pa ure tangata. Le la pa kamu maeva. O le taimi ala na whaalongo mai Iesu, voilele, whai mailo mai Iesu, o na pa ure tangata, taimi pa ure tangata, o te alu o te maliu mo tangata. O te alu te maliu mo tangata. Ala fo whaalongolongo mai ia, le anganga pa ia, whaapea mai le anganga pa ia ia. Ia o ke alu e ave le plan, umalaina ua toe foi mai ia. Foi mai lo Iesu, o toe alu lo le wa o te alu ea, e ta ile tangata. So peo pelengi umai walfa, me tatu pa ia nei loa e le atua le unga mai le amatanga. Fa mai lo tala tu pa ia, o Iesu o le mamoe na fasia, ai le I whaia le lalolangi, nei loa Iesu e maliu, ai le I whaia le lalolangi. Lo no ina, ngai loa Iesu o ia la asau. Lo no inga la, na fili Iesu. E sau lalolangi nei, e whaia la ve inga moe. Mai atu ua ai le atua le tama, wa tala tu pa ia.
ina ua iai Iesu dunga sa tauro fo mai lo tamae ai se awa e tu ulafo ai ia te au. The first time in the history ua separate Iesu molona tama. Leo langa ato Iesu billions, I don't know, ele mawhai wai le ise amatanga. For years and years and years, tele tausanga na ola Iesu, whaatasi wai le iso na amatanga, le iso na amatanga, le iso ngataanga. Na matua i, fo ino ne me lono langa ato wa o la ua o ian na whai o manga mea uma. He is God. But he never separates from God the Father. Ele I separates lava Iesu molona tama. E o lava ina ua sau le lalo langire nei, ele I separate lava la ua. Na tasi lava mai Iesu, o au I totonu o le tama I totonu I teau, na tutu la lava na yei le tama. Ai aua na ingalo ya te oe le mafuanga na sau wai, na sau ono o le tangata. You are the only one, na o oe lava, na mafuai, o na separate Iesu molona tama. This is a really big cost. O le tau ele aise mawhaina ringa tutonia. O le tau le na mafu ai o na separate Iesu malona tama. I lungo le sa tauro, the first time wa whai mai ai Iesu, wa tatalo Iesu, lo watu ai, lo watu, my God, why have you forsaken me? All the time Jesus pray, he always says, my Father, my Father, my Lo'utama. He always acknowledge him as his Father. Why? Ona la yele laso o tanga ele separate. The moment that he was on the cross, he said, my God. Why? He's no longer a son. Wale otoi ave oio se atali, wa ave oia matangata nga sala, wale otoi pipi oia maleatua. O la wa separate, o le mele na wala ina vala au oia ile atua, my God, o na fai maila I o le tala Paulo le tusia, a Roma le tusia, ai foi a Galatia, wa lua elo na nganga I lungo tangata, o leo wa tatou vala au atuai, Abba Father. Ile whenga tuai, o tātou o tangata, na tātou vala au I le atua, our God, tātou te le I whaingoa ina le atua o le tama. Why? Ona ele I ai se tātou so o tanga, se tātou le linga, se tātou relationship. O tātou o tangata ese. Ele I tā ua tātou ni atali I mani whanau le atua. Na le toa tasi lava lo na atali, na o Iesu lo na atali pele. Na o Iesu. O le alofa la o le atua ina ua whaapeo ona le iloa le tangata. O le alofa I o le atua. Le ai mafua ai. Le tāu o le aso le la tātou atuai. Le mana o la o le atua. Ena filifili Iesu. Amen. O ia na whaia le filifili nga. E sau. Ana na tā ua ena ia. No o filifilia o tau tele I filifilia. Amen. O ila, ina o whai mai Iesu o iala mo le wha mautu ina o leitu. Lana lai whesili nisi o la fo efi na wisi whai mai o Iesu ele o ia o le atua, o ia o le perofeta. No. Whai mai le taitonunga o nisi, whai mai o Iesu o le uso o Lucifelo. No. It's not in the scripture. O Iesu ele o se uso o le ti Apollo. Ele o se uso o Lucifelo. O Iesu foi. Pena o fai atu le amatanga. That's why nala ina o fa matala ina Iesu. He is the only begotten son. Ile itu a inga ai o Iesu o I o le atali o I o le atua. Na le toa tasia. No one else. O Lucifelo. E tutusa ia ma ke rupi ma. Langa o I o le ke rupi. O I o fo o le angelu. A o Iesu. No. O I o le atua. O ia o Iesu la, o ia na whaia o makia rupi. O ia na whaia o manga angelo lang. Ele ai mase mea na mua ia Iesu, o Iesu le tumutumunga. O ia le atari, ele iso na amatanga. Ia, naifa mea ngisia, kaula ngisia amakanga o Iesu. The Bible says he has no beginning. So, leila si mea la kako kam whaia fika, ili tātou mafau wha ale tino a ia. Ili lalangi le ngei. So, skangaka e wha ngau e hinong amakanga. Ile anganga la, ia, ele isi amakanga.
Tako o ia whapenga. Why? Because o le upa tusi pa ia. For mai o ia le alefa ma le omeka. E leise amatanga, leise ngataanga. So let's stay ngata ina tātou whamatala ina. Amen. O Iesu la. Leise amatanga, leise ngataanga. O ia foi. Lena tā ua tonu tusi pa ia. O ia o le sili ese. Amen. E sili ese. O le maa nei o le wha Samoa ina o le upulea. Lena ili meta o le sili. O le sili o le me mua. O le sili la. Ai iman meta o le sili ese. E lunga atu la. Tu sa wa uma le me ngata imea. Ai piko kura lunga le meta o le sili ese. E ese yanga ia. E le wha atu tu sa ma le sili. E sili ese atu. Amen. Whaftai le atua ile afoi. To ina Samoa na wha Samoa ina le upu le maa ngai o le upu. E sili ese. Amen. Jesus o ia e sili ese. Awan e avele upu na istangata. O le sili ese. No. Only Jesus. E te avele upu le na. O le sili ese. O le upu fe ilea o le. Fo mai o le faipule. O le faipule yo. O le faipule la. I tutonu o le. Tu singa tuspa yo. O le faipule o le tumutumunga o mea. O ia o le faipule. O ia o le atua malosi. O ia o le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mu. O ia la lea. Le whanau me le laulangi. Amen. Le na whai mai e whanau mai le tama. Le ta mo i tātou lea. Whai mai e whanau mai mo i tātou le tama. Ua fō ina mai mo i tātou le atali. Le atali. Na fō ina mai mo tangata. E le i fō inga e le atua lo na atali i mo ni angelu. Ai na tango le atua fō a ilo na atali i mo le tangata. Whai e le atua. Tato oi luma le Isaia. E fitu. Whai upa sumat wha. Whai mai. O le mea lea, e tuu ina mai ai e le alii lava le whailonga, ia te outou, whaauta, e tō le taupou, ma whanau mai se tamatane, na te whaingoa fo'i a te ia o Emanuelu. E whanau mai le whawhine o le seed of a woman, e whanau mai ai le tama, wha mai e whaingoa ia Emanuelu, o le winga o le upu Emanuelu, ua ia i tātou le atua. Ua ia i tātou le atua. Amen. Hela no fia i le fo e vali le atalea. Man, this is God in heaven. Le atua i le langi. Wa sau whanau le lalolangi. E le ngata lai na sau i le lalolangi. Ai ua sau whanau le lei e pei o le tangata. Sau whanau o ia o le tangata ola. E ola i le lalolangi. Wa sau a vea matangata. Na ole atua e mawhaina whaia mea na. E fio tātou mawhau whawsenga. Only God himself he can do that. Ole atua la. Wa sau ea e whanau mo tangata. Ole o ila. Ole saunga o Iesu. Ole wa au mai e ile. Le afo. Le au mingo ole afo. O whetalainga ia le afo. Tuspa ia. Ma whailoa mai ai. Le sau o Iesu la langi nei e whanau na prophesy lo na whanau mai e whanau mai lea i le taupou e whanau mai le taupou o le tato atu rola i luma i le tusi o whenga inga fau amen wa le ua e loa mai na i vaenga o whenga inga tuaile o tano nei o le moni maula mata yo amen i le whanau mai o Iesu. Ia a tonu e toa tele nisi e whai mai o i o le whapea nisi ai o le a foi. E kasi ale pōle nga kusi lea. Pa e le o le la tatu o pe i whai mai. Ua whanau Iesu i petele ema i utaia. I ona pō o he rota le tupu. Whauta. Ua o mai ei maa koi mai sa sae i Jerusalema ua whapea mai. Po o fea o iai le ua whanau mai o le tupo tangata iutaia. A wā ua mātou wa aiolona whetu i sa sae, ua mātou o mai iai e ifo atu i a te ia. Ua whaalongo iai e rota, o le tupu o na atu vale ai lea o ia a toa ma Jerusalema uma.
Ona ia whaapotopoto ina ai leo le au whaitauranga sili, uma ma le au tusi upo le no, ua fesili atu ia te ilatou. Po o fea e whanau ai le keriso. Ona lātou whai mai ai le ia te ia, o pete le ema i utaia. A wā ua whaapeo na tūsia le perfeta, o oe foi pete le ema i le nuu o yuta, e te le tō pito, ona whaatau waa ia li o yuta, a wā e tupu mai ia te oe le whaipule, o le na te pule i lo nuu o Israelu. Ua a ami le muane he rota o mākoi, ona matuasu e sue ai le ia te ilatou i ona pō, na iloa hai le whetu. Ona ia awina atu ai lea o ilatou, i petele ema, ua whape atu, o atu ia outou i nā matuasa ili ia i le tamaititi, pe a outou iloa, ia outou wha iloa mai ia te hau, o hau foi. O te alu atu ai e ifo atu ia te ia. Ua lātou whaalongo atu i le tupu na lātou woa i lea whauta foi. O le whetu na iloa e i lātou i sasae. Ua mua atu ia te i lātou. Ua o ina tū mai i lunga o le mea ua iai le tamaititi. Ua lātou i loa le whetu. Ona matua tele ai lea o lo lātou fia. Ua lātou ulu fale atu i le fale. Ua lātou i loa ai le tamaititi ma Maria lona tina. Ona lātou whaapa o ai lea maifo atu ia te ia. Ua tāla i fo i o lātou o loa. Ona lātou avatu ai lea ia te ia o mea alofa. O le auro ma le pulu li pano ma le pulu muro. Ua whailoa ia te i lātou i le miti. Awana i whai atu ia he rota. Ona lātou o atu ai lea, awana i lātou fo i atu ia he rota. Ona lātou o atu ai lea i lo lātou nuu i le tasi ala. O le au mākoi, e ala no fia i le tala lea. Ona, o tangata mua lava na oe ave le lātou vi inga ma ave i le atua o Israelu. O tangata onu ese. Amen. O ina e ilo, o io te ilo ai le tā ua tele, o le sau o Iesu. Ona sau Iesu, na tapuni e le atua mata o le au Israelu lātou te leva aia le whetu. Lei masesi na ilo le whetu. Na o tangata popoto ia. O tau ilo tangata ia le au mākoi, e leni tangata Israelu. O tangata ia, o tangata o afo, tangata onu ese. Tangata e leni maa. O leno mai tangata nei, from the east. Tangata ia, from the east. O lela o mai tangata nei. E lātou te, e leni tangata su e ia fionga lea tua pe lātou te malama. A e lai lātou te vā ai. Watatala e lea tua mata o tangata onu ese. I le whānau me o le tama lea. O tangata mua lava lana o e sa ili. Amen. How many of you know o tātou o tangata i le whenga inga tuai e le iaiso tātou wha mue ngaola. Amen. Ai o te whaafetai au i lea tua. Ina o whai tau tu le tala lea. It's so amazing o tangata mua lava na o avele vi inga matapuai. O tangata mua lava na ia acknowledge ina matapuai o Iesu o i o lea tua. O i o le, o le alo o lea tua. O tangata onu ese. Ai le ia, ta talaina e le atua matoa, tangata Israelu. How come? You know, the question is, whawhewhenga i loa e kangaka ko a kolu ngai wheku. Wala tō tangata vai whetu. Whawhewhenga o la ko i loa. Ai le eimas kangaka isa la elu anga ke i loa. Au kusi upu kangaka, they study the scripture. Ale na ho o lava ina ua, whai mai e rota, wao mai e rota la au papo e la fu kangaka ia. Ma au mai foi mai yo mai e va aile la foi ia le la foi le fanga un po a foi po le ase kala o fe fanga mai le mesia fo mai or kala perfecta e fanga o Jerusalem yo pekele ema yo ya yuta li tu aingo yuta fanga o ka ma kusia la o le la tu te lole le tu spaia ala ko kile lole mala mo le feku. Amen. They know the scriptures, but there's no light. Le se malama o yai. La to te le ova ai. O leva ai e tangata onu ese. O leva ai e tangata onu ese. O leva ai ele au makoi. Le ala wo atu tangata nei o atu e atu sa ili atu.
e toa tele nisi. Ile mori maua a mātaio. Ele o fai mai mātaio ona ele mori, ia oisi mori maua ina wa alui o Maria ma Iosefa whanau le fale manu. Ele o le fale manu le mea lea. Le a kongo lewa kewa I mafofo kangaka. O le fale manu lewa ia le mea lea tua ia Maria ma afu ia lau vaenga yo la ia Maria ma Iosefa I tonu I. La lai fa apeta ngato o le fale manu le fale le teimi na whanau Iesu. No. Ele I ropo le fale o Maria ma Ioan ma Iosefa. La ia le mea lea. Ele o fai mai le tuspa ia I le fai upu lea. O le whanau leo Iesu. No. Wa lewa na whanau Iesu. Ona o lai tā ua o le I nou o le I totonu o le upu Greek. Ele o tā ua o se infant. O lai tā ua o le child. O le tamaititi ia po o le afoi. O le tamaititi o laubo tupu. Ele o whaingo ino o le pepe faufa to a whanau. I totonu lai I, e to tele nisi fo disi mea la kakofi nga ui fua. I wafu nga kofi o la mai a o le kalangei. O le wako le au mako I vo le kemi whakawhanga au mai a Iesu. Le iwa lewa na whanau Iesu. O le tala lea. O le tala o le na wa aile o vaenga ia. O lau wala tō iloa I fo le whetu laua. Lala na tai le lato whetu. Iesu I ai fo. Na sa tai le malama. Le au mako I. Ma oio. O lau wa lewa whangau Iesu. O lea laua. O le talito nungo nisi. Wa ova I le lua tau sanga. Talu na whanau Iesu. Su enga umai ale au afo. Anisi, ona e fua I lunga le taimi lea, na manao ai ia herota, e fasioti umata meiti ta I lua tau sanga. Lono winga, a fai fasioti umata meiti ta I lua tau sanga, o lono winga wa leva na whanau Iesu, within 2 years, le mafua ai le tupoine mele fatoa atu ele au makoi. Ele iola makoi I le po na whanau Iesu e peo na tali tonu ele toa tele. No, na ole au makoi. No e sa ili Iesu ino wala to iloa le whetu lea. Wa lewa la na su e la wahenga I le whetu lea. Le whetu lea le na pupula. Le whetu e pupula I le po. Le la na oea. Afoi. E o Iesu e le whetu lea. O watu na lea maua. Le la e maua. Le maua le kala le kako ke whaikau kure keimi le nei. O le whao ngā ina e tātou hui lele I kako items hui e whai. O akua Maria ma Iosefa o kong o whangau. Kaungu, maa ngai e fwoi whai ngor shortcuts na ia. Maa fwoi e, ko umai ko ngai wha, maa ngai e ke ngor kala. Pa, I le taatianga o le tala. This is after 2 years. Ia po o lele, a toa fwoi lua tau sanga, walewa na whanau Iesu. O le na sa ili atu lau mako, I lolo lau he rota. Ma fuanga le na fasioti umata meiti lalo I fo le lua tau sanga. Ona ele o whamatalaina fo ele mori maua mātaio. Ele mori maua ia mātaio le teimi lea. Ele o whamatalaina e mātaio se pepe na whato a whanau. O Iesu la. So, o Iesu la I tonu I. E tonu mea alofa no o malatou. Fai mai wa latou a vatu foi lea I a te ia o mea alofa. O le auro ma le pululi pano ma le pulumuro. Amen. O le auro. O I o se mea lofa e whailoa tuai. O I o le tupu. O le tupu o tangata I utaia. O le tupu I le lalolangi le nei ono o le auro. O le pululi pano ma le pulumuro. O mo meo mea wha manongi. O le pululi pano o le pulumuro o le meo le perfume. O le whanu wha manongi taungata. O le pulumuro. O I o le whanu lea e whao ngā ina e, o le whangu wha manongi lea, le whao ngā ina e mulu ai le tino o le tangata pa uoti. It's a really expensive, ona e taungata. O le pululi pano, foi mai o le whanu manongi lea e wau ka mai se tangata. Po se mele te wina ai se fale, o se mea whai ai se fianga po se mea tangata nei foi mai ole pululi pano e pe ole fale nai fa manongi nai se ainga tele po se fianga tele e taua e taua tala ele mo ngo fie e pe o ila le o mai tangata nei a mai la to me alofa ele ngata au mai o yo le tupu
Amen. Wala to welcome ina fo Iesu e ala le puru li pano, ai wa uma foi na au mai ma le puru muro. E pe o le profesai ai, o le tupu na sau le lalo langi, ma tau te whaafetai alo maliu mai, ai e le teimi e te maliu ai e te oti ai. E pe o ia na profesai me le amatanga, le maliu o Iesu, le mea le nai ala ina tā ua le fafine le na alu ma le a, le na alu ma lana fangu ala pasa. Le fangu ala pasa, na alu watu tatae le fangu ala pasa, o lai e tonu le purumuro. O le uu manongi, mena na foi mai e Iesu, e tā ua ngā rue ngā fafine le o le tapena ina o ia. Ai sea, o na foi, so o se taimi lava e whao ngā ina ai, tātou sa moa i le, kiri lope sa o au. Au sa moa. E ele mea foi le, e ile la au foi le, ba foi le upu foi le oli. Pe sa o wa e ile la au na le fa le ma fu ma le fu le mangongi oli le fa le o sandi na tatou ngana fa sa moa. Ai no fa longo la ya so lai titi. Fa pe o le ngona na le la au na le fa manongi na ai mo meo me se lava ia se no foanga o laua a fo i laua i se si wa maliu e ila le mea na le fa manongi e la au na le na fai fo le o kala kiki me ko fa longo fo le o fa longo fo la e le o le lau mai le se tu lo e se la au na lau mai le e se le si la au na e ila ma la au nga ke longa ke lo pa fo o extra ka e masa e fa manongi e fa le a maliu tang sa mo ya so la tango comment se fala si o ko ma ko la una e pe fa pe na fo ila le mea le o le pulu li pan o le pulu muro e pe o se me ta pena ina ai le e pe o se me fa manongi ai se me o pe a ona maliu le tanga uni tanga la avel tanga tan i me alo fa la ia i to tonu i le waile ikusia ile ke ku mai le muro le auro ma le puli pano ma le muro e mai fa aku mo ku spaia no e lona ta uen ta o me te ta to o le tupu mo lona fa nau mai amen o i o le fa nau mai o le tupu na sau foi o le fia fianga o i o le afoi o i o le fa mo ngor la po le fia fianga me na le ina ta o le puli pano o le mesa sala lo manongi le ola o le me fai e fia fianga ma o se fia fianga it's a happiness le tau no mai le puli pano le puru muro o le mele ta pena ina ai pe a fai o ye se fa no anga po se maliu ile amatanga la sa o Iesu o le tau o me nei tau no mai Iesu lo langi o la fo o ye o me a lofa ia le lalo langi na ave mai amen. O le mea lofa le tangata na ave ma Iesu. O ia o le tupu. You're welcome. Amen. Ai ei fo ile aso lea. Ta pena ina fo ilo na maliu. Ma wa uma na fa taatia mai ele tu. O le saula Iesu lo langi nei. Ele ngata o ia na fa nau mai o ia o le alo le atua. Aina fa nau le fale o manu. O oe. Ngai e fa ngal fale mai. Hospital. Ma o oe foi. Sa yei fo mai na fso swani. O au foi. Nei foi ia kaka fso swani kia. Tato uma lava. Nei tangata na fso swani ya te tato. Ile tem sa fa ava no fo il fale mai. Ave tato. Iesu le ai na tu ia tu i fale. Le se ava no. Le se ava no. Le tu le langi. Na fa mativa ina. Na sau na alu fana nau fa tasi mamanu. Ina ua fai u fo ilo no langa. Ile lalo langi na fa atau le isia na so o pei fo o se manu. O ia le alo pele to tasi. Aina ia tu ualo na mamalu. Sau avea mapolonga. Na sau avea mapolonga. Na sau fa nau le ala mawalalo. Na fa nau ile fale o manu. O le toa tele o tangata la tu tele iloa. Mai lava ilona amatanga, se ia ho o ilona taunu unga, ele o iai mase matango fie o iai. Ele iai mase i tu langa tau mawalunga na iai, ele i whanau se hotel. And yet, o ia na sau e totongi le tau mo oe, na sau e wha amativa hina, ina ia wha amau o hina oe. Na whanau le fale manu, ina ia whanau Kevin i le fale mai.
Na sau ai a fo ino le mea su e famata tu supa ia na sau a fama ia maua le me mo ele alope ai le mo le me se me alunga ile la tali o le atua a la tali o tangata. Amen. O Iesu ele e a foi e fa ingoa i tangata tu singa ele ise me no foi. O lana ngā luenga le na sau ai fama ina fa amativa ina ia fa tamau aina ina oi and yet o ye o nga uma mea uma. He owns everything. He walk on earth. O ye ona. O ye ole malama. Amen. Tatu wole mori mau Ioane. Amen. Tatu wole mori mau Ioane fai o tuai. Ile mori mau Ioane. Whameretara Ioane sai le ahamatanga. Le loko, sai le atua le loko, o le atua foi le loko, o ia lava sai le atua i le ahamatanga. Na ia whaia mea umalava, ele ai foi se mea e tasi na whaia ele i whaia e ia. Sa ia te ia leola o leola foi o le malama lama leo tangata. Ua pupula mai foi le malama lama i le pouliuli, a ele italia ina e le pouliuli. Na sau o ia e mōli mau, whaupusu whāwha mai, ua liu tino tangata le loko, sa mau foi o ia ma i tātou. Na mātou mata i lona mamalu, o le mamalu lava leo le alo e to atasi o le atua, o le to atasi o tama, ua tumu o ia i le alofa tu noa, ma le wha maoni, ua moli mau yo ane i ate ia ma alanga atu a whaapea, o ia le nei sa o whaiatu ai, o le muli mai, e siri o ia i ate au, awa o ia na mua i ate au, o lona tumu ua mawai e ia e moai e i tātou umalava le alofa tūnoa, e whaopopo i le alofa tūnoa, a wana tu uina mai e mose le tū lafono, a o le alofa tūnoa ma le mea moni, mai a Iesu ke riso ia. Amen. E alan o whaitau a se i o, se i e whaitau, o lunga i le mea lai tanoa mai e le lo kouma, it's talking about Jesus. O Iesu ke riso lai tanoa ai, fo mai o io le malama lamo le lalolangi, fo mai ua liu tino tangata le lo koupo, ua liu tino tangata le upu, sa mau foi o ia ma i tātou, wa sau wola whaatasi ma tangata, whēlua i la Iesu, na ile tangata na tango po Iesu, na ile tangata na tango fuki le avo Iesu, yes, o i tele teimina na tali tua Iesu ile ostaulanga sili, ai fo mai wa ile tangata nga kango kui, tau Iesu kaka po Iesu au ka faifo. Na sasa, sau le atua le langi, sau sasa le tangata na ia whaia, ai totongi e guso alai sasa, alai fwoi kongi anga sala ka ngaka le sanga ia. Le ai seisi na mawhaio na ia whaia na taulanga, o le taule na na sau Iesu e totongi. Sau Iesu e totongi e whaatau mai ai o e mau. E tā ua lai a Kevin, le mafua anga nā lai na sau Iesu le lalolangi. O te whaatau ina la, le whanau ma le soifua mai, o lo ua li mo lo whaaola i leo langa, le ia po a lava langkari ko ngunga ngiso kangaka, o le awhikoso hai ai, ia maur kuspa, ia makafika solo, i whangau Iesu le aso lua lima, who cares? Pe aso lua lima, pe aso mua, po le a lava le aso, na whanau Iesu laulangi, yes, na sau, ele o whai mai la Iesu e whamanatu, a ele o whai mai fo Iesu e aua whamanatunga, e pule ala oi, ona la o le ua whaatau ele e kālesia. Fo mai o se mea tātou te fusifusia. E fusifusia fo le langi. A ua whaatau ele e kālesia. Lani mea tātou te le celebrate nai. Amen. Le tau nuu mai o le tātou whaoletanga. La le whaile. O kelo iska ngaka ele o whaakau o le kisimasi. Oi, le alu i o le whai Halloween ma le whaatau ai le Halloween ma. Whaatau ai ni mea le kapua i ki Apollo, ma le kelo isi mea. Ai le whaatau ina, le tau nuu mai o Iesu laulangi. It's not about Santa Claus. Tō tele niso tangata o lai o, fo mai, wa ave uma le focus ia Santa Claus. E tuu Iesu, o le ti Apollo, o le poko i e whaase kako. Poko i ki Apollo e ka kai esi o tātou manatu, mo tātou mawhauwhaunga, mai le anganga o le nei aso. Man nei vai tau. Whamanuia le atua ia te o tau, le ainga ia ke riso, le ke risimasi, ma le tau sanga fau. O le nea sa ia e whai o tuai le tau tua ma le aunanga, a le au aunanga nei, le Kevin Life Ministry, le pa ia ma le malu si tātou watuno. Ia, mai le nei tau sanga le tātou fo launga, se pa ia fo i le nei a fiafi. Ia, a tātou toi wheloa ia i le tau sanga a sau. Ai, a vele nei ke risimasi e mori tuai alo whaanga.
o lo nei tangata whaatasi fo I mara toa lua, mori tua io maa ualo whaanga ia te o tau malava o le ahinga o Keriso, ia po o le KLM family, tātou mafuta mai lunga le Bible study, moli atu le whaafetai mo tau talo sanga, whaafetai mo le share ino le blog talame, ia ma le comment mai fo I wha mahalosi mai fo I o autou talo sanga, wha fo I vi inga I le atua. O pā anga, ia I lātou fo I o wha peo na lulu mai, ia ma lātou fesoasoani mai fo I tūlanga tau seleni, ia ma wha manuia fo I le blog talame nei, wha manuia le atua ia te outou, ta talo I le atua fo ai me I outou lima, tau te tau tua ina ai le atua malona fina ngalo, a vele nei kirisimasi o se kirisimasi fia, ma le manuia, wha peona mana tua ai, le mafu anga nala ina sau Iesu, ele I sau Iesu I lalo langi nei sau kako ke eva, no, na sau totongi le tau mo I tātou, ai taua, lona tau nuu mai, Ioi, o lona o tātou wha alo fo I le ia te ia mo lona tau nuu mai le nei o langa. O lona tu ua lona mamalu. Ai sau. Ele I wha ataua ina la Iesu lona ola. No, na te le I wha ataua ina. Fumeritala tu spa ia na ia ave e sea lona mamalu. Na te le I wha ataua ina lona ola. A whai ele I wha ataua ina Iesu lona ola. Ai toi alu atu le tangata ona le wha ataua ina foi. Le mea na whai Iesu. O le disrespecti o nāmea. O laua tango Iesu va ese lona mamalu. Mo oe mahau. A o le nei tātou te wha maululunga. Tātou te le iloa acknowledge le mea na whai e Iesu mo I tātou. Tātou wha maula lalo I le atua. Wha tāua. Ia, lona maliu mai foi. Whai e le tongi ola mo I tātou. Le tuol mātou ta mā whaafetai. Whaafetai le fōlaunga le nei tausanga. Le nei ua mātou wo o mai le tausi ui fo le nei tausanga tama. Tama mātou te whaafetai alo lofam lo wanga le lei. Whaafetai tama le a mātou sauni e tāua ia ele e kālesia ia mato tele o Kerisiano I le lalo langi. Le maliu mai o Iesu Keriso lo mātou wali. Malo mātou whaola we e maliu mai le nei lalo langi. Ina ia mawhai o na whaatauina I mātou ia mai a whaiese le lengo I mātou male atua le tamā. Vi ia la ua fio whaafo ili vi inga ia te oe tamā I mea uma. Ia vele nei kirisimasi o se kirisimasi fia I o mātou a inga. Ia whaafo I toa ili vi inga ia te oe lo mātou atua. I mea uma whaafo ili vi inga ia te oe Iesu, whaafetai Iesu, whaafetai I ua e ave seolo mamalu. A ua e a fio mai le lalolangi, a vea oe matangata, e te sui tūlanga ia te I mātou. Totongi le tau o mātou wangsala. Iesu, mātou te whaafetai. O la mātou vi inga, vatu ia te oe. O oe o le sili ese. O oe o le tua malosi. O oe o Emanuelu. E vi ia oe. O laulau whaiva uma. O tupu uma, mangangana uma. E ifo ma whaapa uma, whaape atu. O oe o lea tua moni, e tu maule vi inga ia te oe, nei ma se ia ho i le whaavavau lava. Amene ma amene. Hallelujah. Whaamanuia le tua ia te outou, sa moa whaafetai, ia whaafo I le vi inga I le tua la tātou toi whei loai, ia I le lātou sanga I le alofa mleanga le leo le tua, ke muso ke kangi o tau numa o na lau tu ua o tau I le nei foi vaiaso ia nai vaiaso ia tātou tau whailo ai foi la ia tau sanga fau pe au ia le alofa mleanga leo le tua mai lo nei tangata whaatasi ma sio tau lua ia esta uruiva mo moli atu alo whaanga ia te o tau manu ia tele le kirisimasi ma le tau sanga fau tātou tau whailo ai whaasoi fua ia. Some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed.